Serikali ya kaunti ya Masako kwislamu vyani wa kisomo ni atwaisya walanio wa kunyaicha liu kwa skulu sionthe cia ECDE kaunti ya Masako. Walanio ula withitwe uitwaiwa kuma gavana wa Vinya Ndeti Ali Kakivelani kuyanana na minister muvyani wa kisomo kaunti ni Dr. Consolata Mutisya ni kana serikali ikiite mawalanio ni kana kutelesya utaro munene wa ciana ila ciuthi maskuluni azuma ECDE ingi ainena kavindani ka kunyaicha liu kwa amanyiwa minister ni wenda ateti mavete uteti mawalanyoni ma kisomo ala maende na kutwaiwa ni gavana wa Vinya. Dani Mwangala ni wasiokethia na ilipoti. Minister muvyani wa kisomo serikali ni akaunti ya Masako Mwandu Consolata Mutisya elisekana kwi umunthi ni maende na utwaisya walanio suwa kunyaicha liu ula wambeleilwe ni gavana wa akaunti ya Masako na withitwe utetheesya vanene amanyiwa ala menthini wa maskulu ma ECDE konani sikivoni cia kaunti ino. Twine seso ya unyaisya liu wa ECD centers situ cia Machakos County. Jila ni kunengana liu kunengana musele na mboso katika skulu situ. Ni seso jithite yende kuma ila excellence gavana wa Vinya walikile 2022 ni tunengasya na situ liu na tukainenga jiya. Ciana situ siisa liu mithene 5 kwa chuma Monday to Friday nayo thiya manywe mitheneli iseso yini tuonete thitethetie muno county thitu bana maskulu ni maitu nundu ciana citu ni ciongelekile maskulu ni on enrollment tuyambia twa 37,000 na yu ciana si over 47,000 kona nyekana ni seso eseo ni mubango museo ciana ciendete ciongelekele isome ivindani nwende na uthuthia asima umilisiana sio maskulu ni aya ndakulia na mwatiti mavete uteti maundu ni maukonia melati ya kisomo va kauntini ya Masako. Kila ndo no kulia cia ini kana nduge kale na mwana wi musi ubikiria miaka ya skulu ketha mwana waku ni wabika miaka 3 mweta skulu situ cia county oke asome nundu ndukathinika ni liu kana ni thiya mwana waku akenuka abundie na ndukathinika ona ni fees skulu situ ni lile when well taken care of. Kila ndo no kulia na siasa kindly mwikongele siasa iseso ni thithi ya liu na thiya kini kindu kiutethia mwenendi sana kikatethia aciai ciana cia isukulu museinde ketha na thina wa umana ciana cia ki mwana wake akenuka abuni kwa wene ena sacia uthi kumantha mpesa kana kumantha livelihood yake kwa uni mukulia muno mwikaliche siasa kindu niki ni mubango wendea na ciana citu ciisa throughout the term na yuta ithi maloli ya muona na liu within in our 40 sub counties umunthi ni kana kuma une utwawe kila school itu ya government kila ciana kuma une kana kuma uke ciambio ya liu ciana citu ciisa liu mana ni bango governor witu wekie ni kana atethecia saimethe mena time ya uthi umantha liu ya uthi kwika maundu alangi ma economic growth ni kana nundu ni mwana wake skulu na ni musubiku. Daniel Mwangela, Mutongoi TV, kuma kauntini ya Masako.